mini careful. Now wash your shong, see strong go bring pong. Can't fast service say short to water. Tell a bad man them say we no go retire. We raga bad like we born in a Gaza. So me say we get it, and I want it. My bit it. You might touch up with and they shall me to Malani me to pray. Anyagbe, get your pray. Anyagbe, get your pray. Anyagbe, get your pray. Anyagbe. Yo, na me bloody abi blue ni kami yo be o match TV na lele ngwana ashi so ni ma so na ma so ken claim wo ba ngo shida wo ke on feche ma wo ngombola ka shikpon bola de bo anu ncho mo ni bo ade sanke samanta fa ka me jala ke fe wo mo ne ke bi kwa bi ne ke wo ko jake je me fe me ji me ni fe me ni na le ne ke shikome ko ona na enyo sun lo enyen lo o de bi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni she ka kla gbe o le akeke ma esen ne ke be gan dan gbe no family do no ni feel me a country normally nye mangwe nkokoko ni me na me la ka shije na masima ka ma ejara shra ma ba ngana be any to ni ke bo into agbo ni wakwa din ke yo chi na mi no be kuko ni wo ya ke the last weekend there bin ke ba nye me ZYZ jin comment no na ebe engbe no sempe weku ke alphabeta sempe weku ka alphabeta kenga alphabeta me gwe babia ke na me di alphabeta lo no mo di alphabeta no che alphabeta school go ni order so man no me wala ga ayo dollar ni kachi ka ni kin be fe mi koko e me la ka je na ni me ga na mo de bi na mo wan star me ne foundation ba shan me ke na ball e me ke hotawo e me la ka je na ani ma ejara ma ba shra ka jinya ejara ni mba e ba gbe to mo tun te nke ba gbe plug ka chi e kra mi ejara ma ba shra. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills I Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Gana bi ga mantiasio mi bi fe ami penye kemba asaga ni fe hunu o ya hen short ibona fe ni bi ni gba me ana oke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla ra ko ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko mi oke akutu nkwara ma fi assembly members na asandigba te ofilo ke police fui alo oche me ni me ayabuwa ni onyendo ke sana kan fi mo yeah ora don nke police fui ke wo kwani na agbako ye bi ene ke wo sa wo ke wa atu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na sanigba na gba ro e titiri ji gogota ni
hey ni ekole mi jo mi echichi alo mi jo beje me ni saga ko na chunwe ni hey ni ekole ma chunye ni isa alo ndi ko me ni afi egbe ko mano na ehi ele me na fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu atu ni beja mi ojuba de nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa nyo ka se me ni hu le mi ye o ma shi TV no ngbe ini o dai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fi mo ni o china. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neodai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Rabu Mishi. The Mono, we catch a yabalake, Saka for she gave no more money be an is that. Yo, naneme ablade abi small blue nika mi yobe on Mashi TV no mara ni shaga nyana nya wachu nyima minti ya jara imba shwe ke omanye ke shade bulu lele kanklan take bonin kenye shidaya fiche ma we mbolo ka shikpombola adi banu ncho age dro ni ke ngene kwakwa gbine ke we ko yo be chame nyeme naneme ablade abi blue nika mi yobe on Mashi TV no take boni njemna ni inwo otu eno ha age be ngene minta aloma sumo ake nke bo akwa akụkọ foto eko ni chuchuko na choje ma ake mini Nasir akụkọ foto de me chuchuko a choje ma ake mini Nasir ja ke lo mi ke ma chot we se no mi ona ne ke Russia ke je Russia sukuru agbeke ni bi ona ke evetimo wonyeme sonu me ni ba ona aba holo shi ejeme aba jet aba toto ejeme alo make wocheme alo wonine femini ha me shitohei yejeme niwo akụkọ foto chuchukwu nke mini gbei na ke choje meji na sir ono mi shi ni ko ba ne ke Russia gbe ke ni bi ni a choje mini to gbe copy ene me fe me pile Sure David ama start gbo ni se kakla gbe mi ngbo shi ni ile ono ni ji dani ma je sande de shishin nla ke me pi alo ko le me ni le mi ojogba ona ke mi ti ojogba ame jomba fi ame shiko fi o meni ama yue na kan akoko photo sande ne ba ne tenu wo wa ko ka ke ni bi ni fin nle akoko photo sande ojogba ken le kra before be ken na fofosan in le fio eji ake yan fe gbe ko ni iyan fon mi ni ajeshi alo inwa ke ni bi tema kele ma ten bono ba obo ba kole onu mi shi ni nke yawo
asafo no chiwo alo je make I'm into real estate onu mi shi na kan bia mi nke Morton City Real Estate ni chiwo ni Morton City Real Estate ni ji money na download alo noche here Morton City Real Estate egbeji blue abloman samatan killer abloman ni di blue Morton City Real Estate asafo bi ni je wo gan machine mi je ngmen asafo bi 2x4 da mi 22 asafo bi onu mi nse ko nu na me ko me tomo Labi Stanley agbana layo me asafo aje te ko bullet me onu mi nse hard guy me ni ngene ni ngo ami wala ni ona ni mo ka me susuma to ko apa o ona cheme ko me oro ko bagege oro me ona me Emirienche in Godfather money mommy ke bote shikmo no tumo mi amache Scorpion nyenu ofe dodu onu mi nche ni bia na boxer heavyweight champion ona nyeme short upesika me ke ni bi ona nyem no awudu me ke ni bi asaba mi ona no mi na ke wo ke abloman ni di Morton City nchuni nyeme no mi akoko photos ande ne je ngene ni nti ete ejenshi chinti na ejenshi echi ni me fe me ni le ta ke be ni wie ake ekole me piju mba fe abi shikoshiko no ni o yan wie ake ba fe shikoshiko be mi ni mi nke blow nchuni ye Morton City na kan bia mi po ji be mi ni misunderstanding allo ni anshinu mo aba watch it ni ji ni adote otinto sempe fin manche ke man kralo kian gan state watch ni adote otinto misunderstanding ya balẹ̀ ke inche ni ji ni no emoting abloman te concerning akoko photo shikmo ni no ewo me ni lele shona ke me enyo fin afe nche me mi wo ke che me enyo bi eko owo eko jese kuloba lo na jin famu shimo no ni kagbe san lo ni o ke fe mi o ke fun gbe lele ile ona ke fe iwi ake gadangbe fite gen ma yue da gen fite ona gen fite ni je no kono jino na fite gan anyan kome fe mo ni be gadangbe bi aten no an ngene wa no fia no ngene wa na ka wa slash aka wa yin tumo shitomo takoshwa ni ukumo ngene wa chukuna atale gadangbe chukuna atale po aka mi fia tomo into conclude tomo no meni be no komi je no kono kuyo shishinu mo ni be ameson ameti amni ninu ewo kukume me kome ba choma me kwakwe atoyi me kome kemene mu ya mene ya mene na nku ensani mene agbeshi mene na kwesani mene ya shoshi mene na kwesani nege nyeme nika bo yo na nyeme nka ye few days ago be kukuo mi ne honi kemi gbabo no ni te no ya kuko photo nyeme dan so ma kuko photo sanika bo yo Niji St. Martin de Porres School say St. Martin's de Porres School say ni inti na ni baba ke ba fin o ba na ke no mi gbawe bi claim won ke na kan je egbe ame normally ni gbawe bi ke sempe bi misunderstanding ni je mpe je shikeje mala market gbe ke ni bi fin o debi ni ama wa rasta je pa ko mo ko chemi etashi ni e be ba tan do kwa won poem chino fiano ni te no fiano ya na kan bia mi fe yin ya mi o dogba ni minu ona shana sande ni yo dole ni ke ba fonshi ni ke fonshi an obo ni minna iwe mo na ba mu anwe ni ba na ina agba ke no ni to ma ke gan dangbe tete fe chame kanyeme inja blan kanya kembe echeku ya moko ya gadangbe ni mbe echeku achoku na ataloko eja ka odevi odeni na blade abi ya blade ejiani ni moko nkra nye ke be ko chochese egbe nyeme akuko photo sanene mi ile aka no mimpo nyeme se pe me ba wini
I'm a judgment concerning that very land. Ona, me any nagba yo ye. The main issue in nagba vuluni yo. Ye demolishing. Nete no ya photo. Allow misunderstand the neighbor. Sempe woku ke alphabet te. Yeme. Je no go. Ona waja chame ni alomo kani bi e. Min no ni maka me ken twase ni mfoni etan ma fe mini. Maka me. Yeme. Lala, shikon epele mo ya akukọ photo ni di Dansomo Martin the Forest school esegbe. Dansomo akukọ photo ni anu. Eni chichiko na choje market na sirrie. Lala intenti e atenu ejeme ni demolishing aka anako judgment ruling ke no ni jin. Aka na ruling ke judging ke no ni jin le. Na ke nu iwo. Ball wo nyeme ne ke brown be ne ba. Assistant fire service ndi ono ni jake national security ani wonu ni ami ani China kamwe unjale bwa keke yeme bia na mecho wa me langa di agbo brown ne ke yen site di ano na ge chale yeme minister de poje ne game wo ya o yeme na ne me so la blade abi no ni te no ye akoko foto ye nya hihwe mo ni nke ajike mi wojin acheme na lumu yi ndio yeme no isini infoni eji no ni nyena mi smake wokwe ni nye bomi tuwe mo yi ke ni bi ni ya no ye background etuwe ni wo ba nya wa abo atuwe ni wo bodo gba alomo won afata nya wa abo afen tuwe wo ba shila Wajini mumo wachi jawon wa mumo wachi. Waji mo wachi ba sepe. Ni wa ba so wa wale. Baby, if you are mad, baby, if you are mad, what the mega wa expect for your social media. She don't want to work on your page yet. So ni boni. Ni jebo no ni. Kata flash ate ego. Ni menu, the flash menu na ajani, na ate ego. Ni ajani abono, amoko no. Mo no na le eye ba ko no. Ibo no na abo oye ba se mi oye ba ko no kede mene ta flat no ni na nyene anukwele wa bo wo kede ni na nyene le ta flat anukwele wa na ba tewo ni wo tuka anukwele ni wo ba ta flat wo ni ba wa tewo mo fiamu de no tu wo tu no ko bo no ni waja aga wo ta ko de ba momo wo kede mene ba tewo ko ba tu ni wo se down say no nyene ni ji opposition bi ta flash nyete onye ko wono kwa ka neka lo neke si nyeka wono ko ona si nyeka neni obe nyeka mefe ni mo si nyeka woja teme kono apo won ye social media mo ni na ka ka blame ko bele na ka si bia na be ne ye on le be ya ka e so na ta na to yo ye eduo wo ba na to aro manya ba
Konya kono no ye hapo. Kono de se wa me. Kala la ke krada ni bia na mo lo bia. No te po lo bia. Na ma ko bia. Na ka no ni. Na ma ju wo ye. No wa tu wo ni. Aba yi wa ka bi e. Ko ta lo yi. Ko wo ji. Aba ni boy. Ko ji ti fa te. Aka bi te se wa mi. Ka we yo so lo to la. Na ko te ko lo le se. Na we se wo se. Wo ja me se. Wo gba me ne ta lo. Kala la ka bo ke ka ni. Ka ka bi ti mo. Na ni te pe. E abo ni lo yo. Le ja wo da fi e. Na te se wa me. Aka bi te se wa. Wa ka che che ka di. E wa na se ko jo. Wa na wa ka chobo. Wa ka wa ni hapo. Wa ya wa sa no hawo. Ka ku je wa tuku. Agbo ye ni ko ye wa sa je wa tuku. O ko tu ka bi ka je wa sa je wa. E anaka baba ye sa ni wa je wa tuku. Tana atomra abusi lo. Atomra abusi lo. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Ní wọ́n bí ẹni gọ́ọ̀mẹ̀tì ẹ̀jẹ̀kọ̀. Náírà kẹ̀kẹ́ ti bí ẹni jẹ́ ṣe pẹ́màtẹ̀. Ní kẹ́ bí ẹni gọ́ọ̀mẹ̀tì. Kẹ́fẹ́lẹ́ ní bẹ́ẹ̀ta ní ṣe màtẹ̀mẹ́wà kọ́ mi níyẹn. Mo kọ́ bá jẹ́ ẹ̀kọ́ nígbàwé ọ̀tọ̀. Yẹ́n nígbàwé ọ̀tọ̀. Nígbàwé bá kọ́ bí ẹni ṣùpọ̀ akẹ́sí ṣùpọ̀ àwọn ọmọ mi mínísítà dé bà. Mínísítà dé bà. Mínísítà dé bà. I say I'm a pharmacy. Now be a cashier. I'm a small yellow. I only my way. About my getting that many. Oh, what do I got to I? What do I'm la? Apabita. Apabita is a coding. Now this is born in here. More about one of the other. Never don't get him in it. Apabita. I will now look on this boy, not a sit boy, not a cat, two and yours. As you want, can you be fair? Now you want, as you want, can you be fair? I want to make you want to police report, IGP. Mufiamu. Olùpàdé. Yọ ọmọ Ghana mi. Ọkọ àfààní àfihàn. Wọ́n náà kókò dà. Wọ́n náà kókò dà. Àjẹgbàwé lábí bàwá kẹ̀kí. Lẹ́kẹ̀ bí ẹ̀sìn tó hàn gọ́ọ̀mẹ̀tì yọ. Nàgàbẹ́ fàmì bí àjọ bí ẹ̀fín máa yẹ. Freedom. Yẹ freedom. Títí tí gọ́ọ̀mẹ̀tì rà fún àṣìwọ̀ ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ti ní òní. Àgẹ́tì bí ẹ̀mẹ́. Àtàbí àkọ́kọ́tò. Báwo ni àfẹ́ wọ́n ti kẹ́lí bí ẹ̀mẹ́ àkọ́kọ́tò. Bàbá wọ́n fẹ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀fà. Ẹ̀jẹ̀ nìkan ni kẹ̀lẹ́ náà. Ẹ̀jẹ̀ nìkan ni wọ́n ti wà sí ẹ̀. Ìwà sí ọ̀gbìn náà wọlé bí ẹ̀. Báwo tó bá yà ayọ̀kẹ́lẹ̀? Ayọ̀kẹ́lẹ̀ ọkọ̀ ọ̀tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sí ẹ̀, àmì náà rẹ̀ mú bọ̀ ọ̀kọ̀. Nàmà kọ́ ọ̀tùkọ̀. Nàmà kọ́ ẹni ayọ̀kẹ́lẹ̀ yẹ. Àwọn bá kọ́ akẹ́sí bí ẹgbẹ́ òbí àtùkọ̀. Àwọn nínú àpapítà yìí bá akẹ́sí àmì sùkọ̀ gidi ẹ̀. Wọ́n náà jọ wọ́n mà. Kọ́ọ̀kan fi ọ̀ ẹ̀. Náà bá ọ̀kẹ́ wa kẹ́sí. Ọmọ bá sa kọ̀kẹ́. Nìkọ́ ọ̀tẹ̀ ọ̀fẹ́ wò sí ìdíkọ̀. Mo kọ́ ọ̀tẹ̀ ọ̀fẹ́ mìíràn. Akẹ́sọ̀ mi àwọn àbùsì. Yo, none me habla da bi blue ni kabi yo be o ma TV na mada nya shan kanya na nya wa twenye mmemi wa fin wa akwa sini infoni wa ba hwehwehwe
ni wana boni wiemo etele ebe moni na wiemo no nu na agbe na ji ebe oyeni wulomo ni ji sempe oyeni wulomo ni lele sania ya hunto shaka mi sumo ni ma fawo nu efufu ewo na ne men sun la blade abi be amlone nke wode nche woche ni ji ni saka odupon alo ni saka odupon ni ji mankralo kea sempe odupon pe sempe odupon pe mankralo ni ji woche ni saka odupon nkele ba fo pano bona fe ni efemi ni ejale saniem ni ejake adun ke eyingbe ji ewon no ewo ko le won esan obi na akebu elo inche ofane ogba pano ofane mi bode manye nche ofela dromo impate bon oyo ten yo inche yo inche shida afo no inche afo na shiba mi be ko ba no debi ni ama wan rasta ye o TV no be amlone sempe sande ni teno be kuku omni ni eho ne inche o fa na shiba mi makpa bo fa moto butterfly che ni oja mambi atu enwa fi okia no ni teno bi kuku ni eho ye akụkọ foto eni chuchuko ni la aka wote ojeme alo blame kwa che ojeme ake nasiri ye dansoma St. Martin de Porres school se tutun o fa ne ti e abalete ni mini jino ni potenite no eje ni ayiyi wo ye ke wo ji acheme ni alomo ke ni bi ye o fa ne shiba mlojo auto enwa fi o yo anu kwa oyo adoke bedi o ha mi akeli nke inabu abawu neke saneneni shi ateni wo bobla ni sadi record wo no fro kuku bona bu shi eche cho ide je ma jo sadi record o fa ne yo nche kuku peki wo pe ko na chole danso ba wo pe ko na chole akụkọ foto Ele ame wo pe ni ake akụkọ foto che ni yo ke je plema ni na siriem acho jeme ni government ba kwai jebe ba kwai ke je sentence to leg ke danso danso will be a danger. I'm a below agent. Was in the you can have me. I can't go. I'm a home. Well, come in. I'm a no. In fact, in a few. She did bad danger. Not really. Now, for example, ni epepeshi ipati moni ipapa nakame ebitewa natu alutobuo na lutobuo afune na kashika kuno ni kompete ipese pesule ni akekuma ipepani sesi maje akekutano pali sesi oje na kashika kuno ni aketo ni pesisi yo document day ba de jele no ofane te ebale aten ni mene e abale akeshi akụkọ foto gbe eba canas akụkọ foto ni to the extent wake nyeme ni ji alphabeta alo gba we bi un claim ownership ejeme
na cho jeme na sikriye ya ke lumie kina pakalo ni yo ni zama me ni yo zama la e ameke kina jie ke turiya jeme daga tefe family ke o choje na fe ya ona ke aksipa kwa je ba fu sa ko ko da mama jeme Kamara jeme yo fe se pelo wo abehe kuna choje me abuko foto igbawo bi ele wo e amebe no kunu eto ko wani gbawo yo to woni to fi o te igbawo na ko eba yene shinche o fa na shiba mi aka ni o chi gbawo ta no ka me no ko beje ke ma gbo o tu ya se fi o e ina aka gbawo bi ne no mi mala market ni ji mala market e po no mi amen claim aka je sempe ma no shi gbawo bi ano mala market ya ma no sempe no ufatai ni ke alutobo ke ruote court iwa yekuni you will present statement there for her nomie Alfred Okovan-Dapoy Regime Mayor yeda in a free in the German you are working to take copy ahale you are care or have a bill like that go ahead let you never to again German said this phone hello Alfred Okovan-Dapoy Eko ke abile ibadi wo pa odi beno ko je nwewo ngmene te ba le te ni ngmene eko ni sempe me ke ha ni aba adimolisho ni ake gbawe alo alphabeta biya no ije ani blink okay nche ofa na kema bibu e makpa bo fa fi otaflache ofa na alphabeta e ke na me ke ale alphabeta le kina ke tawdi jale mene eke da so bi jale e ni eto mu ni pote le ka hale yo neje ma jo sane ko ni agbene ni kele wo se se me wo ma wo kamera ni kini wani fate ni wo pe si pen wo ka wa se ko de agbene wo ba ko to ko de ake lele wo wonu mi government tell the ake wo wonu ni e ba ko e ke dawo di government tell the e pe shi tai ko me compensation se pour di e hawo if the important che share the me to the che what is how ni e ke ba pe hawo ni sile e pe ko ya ko ko me sa ke e to ni ba ke in the man ko ma te na documents ke 17th century ke 18th century yes mene meni na hijame pero na chola de kukwa ya jame no mie ne keme ne na me cho me down so we be the babu be the tiba yo ni apio akeni sani ya kote ismo ya miti she oba kwa kote she no ni market wo behe kuna chole akuko foto yan fe se pesponi ke on na se on bako mobile allo sama na me ke aibe me ni wo ka wo je me na akura ko ati ni ojo fe ke o fe investigation obi ame where ni chona ke je me na sire ni ame ba confirm ame hapo and it is documented. Say I can you can have follow. She will hear. Ofa ne yo inche oyiwala don ake ni intrabu oye shon mo ne shi obo modern ake oja wotu enwe fi oni wana wole boni etele ke noni ya boni e abale ye jeme wanyensa mi olololo ni wanyensa ni ese olololo ode bi ni ama wan rasta mi featuring mi olololo no
in mo ke yeli ko mi akekaji ofechema wo ya fe wo duro mo ni ekebe control le on yi ake wo ekole no mi emo oite etu amini ekudobu hwehwe kaba hye gan ekole manye maboy wo mode nkoni machi mabenkebu ni wojinke ni bi no ko yo won ni o anima ye odase boni afe ni mafe mi ni masa madwa man bi atu engbe nche oyi wala don ake oboy wo mode oko ina sandegba fi o yo go break yo no nanu ma pata oyi abam ni abo he wa dane abam yao inche oyiwala don ebe na de mensun le ablade abi blue ni kami yobe o machi tv no money gbe ni onu ji woche ni ji ni saka odupon ebe sempe odupon pe mankralu le egbe ji money ofemi ni onu ni lele lawo e ba jale mi e ba anu wona wole shi Nademe sunloy ablade abi blue ni kemi yobe machi tv no ono de bi ni ama wan rasta be pi kemi wie mo ko me na le tomo to konkla yo mo me ko mo na le tomo shomo keni bi ona shika vem wie mo di akashi ona waja chame na telo mo ona waja chame na me tamelo mo mato ameta flash ni maka market flash mi pa me fa ewa ona be na me nya me bo ame na me ka lo mo wrong lo mo mato ame correct one bo na ma lo mo la ni kaja me ka ba tu ni amba na ke aloka mba bo mi tuwe na me chinya tu amba na ke no bo jino ni ba wa me wanya me ka wa cheme wo jan cheme wa ye ke wa yen ni alomo ona esana me lomo lands commission no chulo lands commission me ni your lands commission na me feel na kan juke fon ona me ni tell lands commission na me feel juke fon na plot ba backdate ona ko ba ye Ghana mla bone yo iwa ake o approve shita flash ni bi e ko me ka bibo sanje ko me ka bibo e ba nyo ke play ake ni bulu ya sanjini esa na bi obo ni ke kwante asande ja ke moko ba nyen shikon aba win judgment mene wo me ne nke a win judgment wo say ya shikon ko me no moko klon ke win judgment mi ni ku asande ni na tala lands commission ona nko nya ke into shikun no chimo dan no one le boni ye yole backdate maja chame ko me ni kwa me gan ayan ko me fa no ko me ni maja chame ko me ni kwa me no ko me ma wie da ja ke ame pa me ta ma talents commission no ma me fe plot shikun je wo egbe di ami keke wo se e ba fe inti e ya bi ko yino ene me ko te ma ba ko bu mo no lewie mo ni to yo ate afe kun ayega ne ya mabo mli mabo ake ni bi gbo yin na afe ke shigadan gbe bi ye wo ye cheku na ta lo ikome na me holosie na me le ko jogba chicha me ka nyeme ka vene ka nye ye pa no ake ni na bu na kolo ye kokoko ni chinako to ka yo ne gbe unye awo wacha me ka o yin enye lo ameno na me anu wo na wole ake e shafe mo ye wa fe mi ni awo mo fia mo ke egbe e shafe mo wa mo fia mo ke egbe ni wa ko la ngene o do mo ji o bo we ku ablo alo bo me ko ma blo shi wase ko no ana akeke ji boni abale na kan ya le obana no ni cheme ka apaki fan apaki ke na anu yeme maba mini no ni gadangbe wo shikon sande fefe poto chaka manya basa wo shikon sande fefe chaka eko jina ka katamanso wo bulu asane katamanso wo ni mene ne fe wo cheme so atembe ngene ko te na bibu akachi ngba shikon ko ni kan dodo alo mi na decorate dodo mi na fe pu dodo na ba na ka shititi na ke na no game ni wo yi akwa wo yi ashante me ona ni wo ka ashante me to ani wo ke wo yi ame no katamanso na nu ni ko ka shi wo oblanya bi nu oba nye gbagbo mo no ko ke na ko wo katamanso ni ke nye be katamanso wo ni shikon de cheko be gbo e ba kolo yi shian bi ke gbo ye fe ko me
na ye menwie enne menja no ye wo gadangbe court e yo mi na kobu obu mo ni be ka bibi o to yu otin ko wi eche ma asan ne doli lami a fe kun ye gadangbe a fe kun anyan kome ke kome fe mo ni be o ti am ni ye wo no ni nya na ka shi wo ni bi fe basa ye gan ni na kan no ba ale atala lands commission ni lands commission ma wo shipon no e ma gama shipon no ni gamenke boy ni yo je nfi ekome ba plot shipon we ma gba ejian ni ya kwa cantonment shipon ya chado ya kwa je ngbeke ni bi ya kwa na plot e wo ma gba am ni keke wo se ku e ba fe bi ko yino kemi ko ko ma yino no ni gbo enwo na me ko te aye gama shipon senage o ene aka win judgment me here na nyen ni kanso ame hon shishu gadada ma hon inses wa ton kwa kwanti asan ma be san ni bale na kai cheme kanye me ka boni abale na kan ya ale ni ka ba ye wo wie kelele aka shipon ni wojin ye allo ke fem bi ake dabi ta flache mi to ma bi wo cheme san de ko ake ene me ke ba me ye pa na George na national archives ya me ye pa je me no e da ga je me le la ka wo ji ni shwe je me anokwale wo ji ruling ji na blame ruling ji na e kamoshi bi aka bo no ni ko na no te national archives o ba no wo ji ye je me ma ba mi ni no ni awa wa ya o Gami wo da de wo ba yin o ni nefe basa ne kesun je ne ke gbo ba je wo no an ke wo je wo wa ye ke wo ji ache me na te lo mo be na lo mo le mi ngo na yin na ni style lo mo kra yin lo mo ngo na che me ganye me nke ni yin lo mo ni ka lands commission bi yin cha me gba yin ke lo mo ona mi sumo ni wo ji ache me fe yin fe press conference law mo mi press conference lands commission allo mo jogba na ka ke mo fi amonita lands commission wada kan yo jo egbe yo jo gboni jo shiamon jo na isu eje ake aba fe ju ke fun eje mi na ke be aba wekucho mu teyin allo ake ba gadan bi ateyin ona isani lebi ka kunmi ami bi me ni bato shin me ni bato gan dan mi e shin chema nyeme blue abo ni te egbo yan je ni woga wa na je me ni kale la ke lo mo chuon ni sister chuon ni ba me ba na me na namba na me la ke ameni na me yin bi an ni egbe ona ameno amese shin mi bi ko me ke me ko me fe ko me na fe ju ke fun na ke hwe ma yan shin ene me jino san wanye wa fe mini no ni shikon fi o ke inti baba anye me gidi ka meji national security bi ne base pe ni ma yue da national security ni nye base pe ni le ke shikon san akanye ba tunjo ene o mean government acquire land na lo national security ke ba de nke ni bi mi na fi o alo mini am la lo eni o no national security bi eje o mi be pie wo te am ko me challenge me eno man na she magbele phone lines bona fe ni nkwalo nyenyenye twa nye twa nye dwomo ye no ni ya no alo no ni ti no ye sempe bi ka alphabeta alo gba we bi ate ye eko nu wo church akemi dan so ma akụkọ photo mene gbe ni wo ke church njino dan so ma akụkọ photo ye St Martin de Porres se tutuntu ko dan so ma na about je alo de sakaman no ba St Martin de Porres se tutuntu she kon ni kaje ina church dan akụkọ photo na demolish yeme 02743243331 02743243331 mi me okole no be mi ni nkeboku boni akumo ni biye ni minake inkolako eba panu elo ablado fa no gbe kan do chu akajo o fa no je panu o fa na ro na ya yo nche
I'm a faithful to an income. What you may spoke when I actually are home when I spoke for me. I only boy move to be you woman. I only boy move to you woman. I think was a little move. You know, some never in a guy. Everything I can spoke to my own, I can spoke to me, you know. You know. You know. I do. Minaga wonyemi etri etemwe wa minaga kola koklo e back pano elo do fa no gbe ga no to agajo hello minaga nyemi ekpan eche nyemi e back pano eko hello do fa no gbe pano ogbe ga do to agajo yo after yesu bi mate atashi bibiano yesu bi mate na mita ga bibiano ano na ya nche after Miaka wa tuye do boti na fe wa ya paro do wato nyemi no ni ba we bia na tafa te fio o ba na ga fe o ga tafa te wo e ko ya o de fe bule fio ti ya wa miaka bani na wa bo o pawo ma ja te mo lu pa fai si ba mi then monika fe ni ame pa me ni ba le si po yi te ni bi e ko bi do ba na no wa bla do te se e ba ko ina wa instead of what that's never one year document. Do a by a echo. But I knew me the Japanese friend at Bakaya, or we be a no job there or bar. So what time if I want any Jaleka, when I go for the money spawn here, and I can't let the father know of Ben or bar boy, or the spawn bar. The father go aboard the world where spawn on all our for you. So I go back to the new about the budget and cover for. No, come on, spawn at Jacob Adoni. No, the fact I know I can't protect for you to put it in hour. Oh, I can find one Pano yes, be Martine, and it doesn't. Ora don't no ajo bo ni fata ya bo yesu bi mate eteshite bibiano ke ojomo chomo oyiwala don no ajo bo ni fata ya o lele sani cheme akwajen a o eja kakaji bo ni abale nna kan ya le kaji atonton wo na jiante yen te wo ba fi won ten ni ede nche wakaji wonana nika obu mushiun mina ke inkola ko eba pano elo ablado fane ogbe pano ogbe ke lo to agajo big man no ya na beto ke sai ya baba shura na wa bodu shida o fana no chio if you at TV and mapa go fight hello mina ke watch pan eche 0274324331 0274324331 bo amode ko ni bohun o femini o twa ni o chon ojomo lo o ba anye ni o femini o twa ye EMTN no 0553898566 0553 mina ke tigola eno in Germany fia unto fio no o anyo twa 0553898566 0553898566 koni o femini o chon ojomo ke ha no ni ya no alo no ni etie no ye dan soman akụkọ foto take boni wole ni achole amlone dansoma akụkọ foto ni amle nke sempe me nke alphabeta producer of okwani ochake phone line say ehami ni inyeme nkwalo atwa 0553898566 0553898566 obanye ocha koni nke bu afon panu keke ofemini ochon ojomo ke ha boni isake wonye wo femini wo yale alone producer keje ale no onye no mako onye je okoba fata ya
inkole oye bona fini ametwa ni amehu amenya amefemi amechon amejomo ye no ni ya no nke ke obakwe eye mutunshan eye aunto eye nagba ni eye reho mi na ke pa ko nye me comment e benke wo no producer ana me na sini foni na me na boni ni bi etete ile eye mutunshan ka okwa boni akumo ma ni bibia ne boni blog jalewa chale anye me Sunday eji patan shikayin Maba yeshishi numo ni beyiwo nyeme be no jino ni ona no jino ni ofemini ona nyeme bodi enche kwa mo ingemi ake aso fine lo kumo ni bi na kumo ile dan so man saninke bo yo mo ni shikpon jalawa blog jalawa ni jeme won kenke mo gbabo jeme sani e kono ni mo ko e shikun e je nyenu nyen yo esan lo salute le ja ke shikun ni oje shikun ni tu ewa kinche kun e no ne ken e ya musu ncha o ba na ke ko e na yin tun e fin ba kun mo mi na ke nkola ko e ba pano e lo abla do fane o gbe kan o gbe kan do tu akejo hello Ofa no ekpan, ofa no chi o ya TV en if you am. Hello. Ofa na nchi ni. Ofa na no na. Hello. Ofa no o ekpan no ani o na ya. Tumono ni oyu ni. Wonye megame. Hello. O ekpan no nche ano na ya. Inke tumononi oyuwo ne min kwati bi ani min nanu ni ya ni wonye megame sani ametesi ka ametesi sala amena ke eni anukwale ka aka anukwale afodin ina kurene aibe me pu mfi ne kenu kuda sidane gabi mamel kame ntwa yesipon ya megame eni bi yesipon yi e pe fona ka la no belo ya le ni wa job ko onu tumo apado tun Oyi wala don che nyungo ajobu ke ojomo chomo obanyo cha ni bo chojomo 0553898566 0553898566 bo modin ko ni ocha ni ofemini ochojomo nke sempe wodi enche wo sempe aw maba game dani woke wo ha jemu dani wo ngbele wo majiya no ye manjano mini no ya pelio na no qualify no quali yin maba ene iwo judges ke lawyers dana men tatwai wo cheme ne to mo ball ye court to jamlin ma yue da ni mo je no quali lawyers ke judges ne come tula wo cheme ne ball ye court because eliake ke sande sencha unu o nshabu o ba ton le plot abo no ba le mi dan de ba ye sani abo nyeme mi na ke nkola ko e ba pan no e lo abla do fa no gba kan do tu agajo e ma pa bo fa no chi o fi o TV ni o ke mi agba sani e phone no nche o fa na no na ya ataya o fa na no na ya kebo wala se ni o je me no hu aji jipon ko la uni ka je me na ke bi ana geto ke ni bi fe esi je me o ke ne fe na so na na bi da ye kwa kebo wala small le nji la kebo en wala so na bubu a kebo en wala se yo mi na ke nchembo etu TV mi eke wo kwa chineke ya no ko kwa da kuma kebu en wale sun no ju eni gbeko ni keje me Sunday bayabo no na ka kuma hun wo che nu papa ko le eke na je ma fo le je me da ye fani e mo bo ni ya on to
de kebe mi na bakumomopo ya na le aga bia ne aga ya me no mi akwa wojan nka ni bi ngmene no wo ote na me nya me wojin ka ni bi fen le podele she nya oni fo ni ko kwa mo ni dumoshi na eyu oke age me ke nya opo ni eshikun ma baga me game cheme ke yeme ma ba na me no e pe gadan gbe bi aye ni wonye wonu wo wonshi chimo dani wo ba komo wo be ni kin gbo ye jowo be ni kin gbo ye wi oke shi owo awa ya o ma ba game nke mi enwie mu no oji ake ona woji ache na ni ba lo mo ona wo wa woji ke wo wa wo yen ba lo mo nke lo mo na me lo mo le mi sekun e kra ejaka many expect aka lo mo nke sana lo mo lands commission bi amene sana lo mo asu ameno ejaka ju ke fona me feel lands commission too much name too much abene kan backdate or documents di ona she na fe abalaka wanya wade je wagada gbe maji acha me komele na mejegba ma ojegba blofo emi ablofo yi ona ablofo emi ablofo yi Scott yo maga me ye manche na me choku na tale na me dineke na fe juke fun kwe ya no akwe minke bu mi odebi ni ama wara stand kadi ne shi nchichi minke bu ake cause mo ya no akwe nche ekuchon gabo ya ekuchon kwe kokobod wo gan kokobod eni mo fiamu ki ni wo cho yen kingsway ni akwa abe na floor jen na ene e wo railways bi lewe na egbe awon mi won shipon jin keke jake na no nupa ni wo yan no kwale ba me da ju ke fun odi no de sho ami ame feel boy say na yeshia bi awie cheme kanyeme tawa yin no kon wo belo kopo wo wa komo aka kpete pepo no wakala e no wo say won na bi kome baba male blog shana waga wo yin no go wo bedwom wo yin chire wo ake no fia no hagbo ba komo yi be ajewo ba yue kenshiwo ma be sande bale nakan mi ba ko shikana ke yishipon si di apeto apo yabo keke all of a sudden no abake me ko me win court me ko me win judgment ene poto akese komo Ghana was system en wo yen was system fe baller system ke Ghana system en je baller system many apel me tap on agama chu am po am let the rightful owners of the land. Are they not incompetent? Can you tell us? Ninyaganya municipal assembly Joe noni ji nyetalashi nya permit na ka ma mo shian dinka tuji nyele meni shikmondi niji shinye nya permit be nya tia dula ji nyetalashi ye anokwale Joe ono minchi chinko abake anokwale anoni Joe efi amali anoni ngo we wo gandan gbe bi ni awo bo amoden ena no kwale kan wo ka no kwale afun jeme je no ko wo shi wo no kiyan wo wo se e papa ko yin le iwo yene na ne me ablade abi blulu ni kemi yo bi o ma shi tv eno wo bi afebe ni wo bi aje ni kemene ni femu ni ba wa cheme kenye me ni twa me ni nya twa minda mo fiamu shi meni kwa meni nya kwa fe minda mo fiamu shi woche ni lawe ba dwa woto ngba fiowe ni ji woche ni saka odupon ni ji odupon pe man kralo man wo shida male shi mina ke ina gbe kolako e ba pan no e ba ti mo de dwa woto ngba ani ke la fun pan no e lo ncha fa no gba ka do cho agajo o fa na no na ya o fa no e pan no na ya Russia o fa na no na ya Russia intama bia ke akoko foto ba we bia no lu sim bia no ebe sempe me yen document ni mi no ni o da se njebe ko ne o jake amenye document chon ke 1970
po ami win judgment e jeme shi ye be ko be ni anu aka ke afabita lehun ke e win judgment ye Supreme Court ni afetmo nyeme sempe ma no ya fe judicial court injo circuit court injo no ni ji hello no inche no ni bo ole je wa no do to engbe chini na aka no me bawe bi nkiri aka me no ni okay ke mala market kwata akoko futuwe ame no ni shi se bebie kame di court se bebie win ame no anche ni bo wonu ne ka wie mo masuma ka ma bibo sane kofi ake ni wo ne ke blame mo be na mo aka blame mo ba to mi ngbe ke dwomo nke esana ka swa mo lands commission eja ake te ba ala te ni shikon kome mene me ba yin documents na ba win judgment ni wo mene me ba ka me yin documents sha me win judgment ni documents e fi wala ka lands commission bi ji many fio Over ne gbe one rasta nche over ne yo nche nibi community no ni sani ni ko bo ti nibi community no ye ni ba ba ni ke maja ni ne no ni wa wo fe ko wa wo fe mo tabu ma mo to tu ngbe over ne yo nche e ba ngon na wa nche ofane yo oyiwala don nche nyunga job ni efata ya bu e ba ngon na ake o ba dwa into engbe ta ake boni okay no na me so la bla de abi ta ake boni kenye be fe be no ma da nkwolo efe shi shikobe ko o de bi ni ama awo one rasta to gbojo ni she kakla gbe mi di moni ke ni fe moni e ba ogbe no chairman kanye me na me so la bla de abi blue kamini lo piji no ni yon show mi shi mo e so wo le me jen lo ye iwala don kemi kwemo